سلام بینندگان عزیز، مخلصان فوتبال. البته تاریخ گواه است که سالهای 2008 2010 از این پیش هم سال 2006 تیم ملی فوتبال مملکت نتیجه بهتر یعنی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا را انیقتر سال 2006 به دست آورده بود. بعد این سال 2008 تیم ملی فوتبال کشور با رهبری پولاد قادرов همچنین مربیان صلاح‌الدین غفارov و مبین ارگاشov آمادگی را همه‌جانبه به انجام رسانیدند. یک هیئت مکمل فوتبالبازانی که عین زمان آنها به حیث مربی فعالیت میکنند دسته را قوی کردند و جهت شرکت در مسابقات عنعنوی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا به جمهوری هندوستان سفر کردند که این هم یک رویداد فرابخش در فوتبال مملکت محسوب می‌یابد. حالا امکان داریم که در این برنامه یک تاریخ توجه بیشتر را به همان مرحله آمادگی تیم منتخب تاجیکستان پیش از آغاز مسابقات جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا نماییم که این تمرین ها در ابتدا در شهر نورک و بعدا هم در جمهوری هندوستان صورت گرفتند. برای عملی نمودن نقشه های تقویمی فدراسیون فوتبال ملی جمهوری تاجیکستان لازم آمد که عامل های پیشرفت ساحه، سمت های مهم رواج فوتبال و شرایط خوب مشغولیت های تعلیمی آموزشی بیشتر به نظر گرفته شود. وابسته به امکانات موجوده مسئولین و مربیان دسته منتخب ملی کارهای ضروری را به سامان رسانیدند. بعد دعوت زیاد نمایندگان کلوب های فوتبال مملکت بهترین ها به هیئت تیم شامل شدند و دسته بعد انجام مرحله های درست آمادگی برای اشتراک در دور نهایی مسابقه جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا راه جمهوری هندوستان را پیش گرفت. هنوز از قدم‌های نخستین تیم عیان بود که برای برگزاری سطح بلند مسابقه مذکور میزبانان و مسئولین کارهای مهم و ضروری را به سامان رسانیدند. کمیته تدارکات مسابقه نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا همه دسته‌های غالب بازی‌های انتخابی را با رعایت عنعنه‌های ملی سنتی مردم هندوستان که دارای فرهنگ غنی و صنعت و هنر بلند جهانی میباشد گرم و صمیمی استقبال گرفت. جمهوری هندوستان در جنوب منطقه آسیا جایگیر است. با کشورهای پاکستان، بنگلادش، نپال، شریلانکا و جمهوری مردمی چین همسرحد میباشد. در هندوستان مردم با 18 زبان رسما معاشرت میکنند. سال 2006 اهالی جمهوری هندوستان به 1,800,000 رسید. 72% این شماره را هندو آریایی، 25% دیگر را دراویدها و 3% باقی مانده را ملت و خلقیت‌های دیگر تشکیل می‌نماید. مساحت از 3,269,000 کیلومتر کوادراتی بوده در جهان از جهت مساحت در جای هفتم می‌ایستد. از شمال به جنوب 3,214 کیلومتر و از شرق به غرب 2,933 کیلومتر طول کشیده است. پایتخت شهر دهلی اسعار ملی روپی. ورزش معمول کریکت. فوتبال در هندوستان بعد انجام چمپیونات آخرین اروپا نسبت سالهای قبلی مخلصان بیشتری پیدا نموده است. تاریخ نشان داد که البته مرحله های آمادگی و توجه مربیان هم در سمت بازقوی کردن هیئت دسته و همچنین به دست آوردن نتیجه های بیشتر زمینه
مساعد فراهم می‌آورد. و بعد این نشست مطبوعاتی با اشتراک سرمربیان دسته‌های منتخبی جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، کره شمالی و هندوستان برگزار گردید که در همین روند در زیرگروهی که تیم ما شامل بود، همین دسته‌ها جهت دریافت راحت به مرحله نهایی حق شرکت را پیدا نموده بودند. تا آغاز بازی‌های گروهی مسابقه مذکور، فوتبالبازان تاجیک مشغولیت‌های همه‌روزه آمادگی را در مجمع ورزشی شهر حیدرآباد دایر نمودند. تهیه و اجرای برنامه‌های مقصدناک در مد نظر اول مربیان تیم قرار دارد. هنوز در بازی مخصوص فدراسیون فوتبال جمهوری هنگام تیاری دسته در انتخاب و معین نمودن سمت‌های اساسی بازیگران مراحل بیشتر ظاهر گردید. افتخار بلند میهندوستی و وطنپروری در نهاد ورزشگران تاجیکستان همیشه فروزان است. آنها حمایت ارزش‌های بزرگ ملی را یکی از وظیفه‌های مقدس خویش شمرده برای برافراختن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌های بین‌المللی کمر همت می‌بندند. با مقصد برگزاری دائمی مسابقه و بلند برداشتن نفوذ مسابقه جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا، مقامات مؤسسه مذکور بجز دسته‌های اعضای مسابقه سال 2006 باز تیم‌های منتخب جمهوری کره خلق دموکراتی، هندوستان، ترکمنستان و میانمار را دعوت کرد. این عمل برنده نخستین جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته یکچین ملی تاجیکستان را وادار نمود که در تمرین‌های همیشگی و آموزش برنامه‌های معاصر ورزشی فوتبال فعال باشند. هنوز از مرحله‌های نخستین مربیان تیم پولاد قادیروف، صلاح‌الدین غفورов و مبین ارگاشov برای با موفقیت انجام دادن مشغولیت‌های تیاری عامل‌های ضروری پیشرفت ساحه را به راه مانده در سمت عملی نمودن نقشه‌های تقویمی بهداشت حالت امروزه تمرین‌ها کارهای لازمه را به ثبوت رسانیدند. بازی‌های رفیقانه شهر نورک واسطه مهمی گردید که مسئولین هنگام سنجش فوتبالبازان و انتخاب سمت بازی ایشان در دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا و برای بهتر کردن آمادگی همه‌جانبه اعضایان دسته اهمیت جدی دهند. یک ماه قبل از افتتاح دور نهایی مسابقه در ستاد کنفدراسیون فوتبال آسیا واقع در شهر کوالالامپور کشور مالزیا مراسم قرعه‌کشی برگزار شد. در جلسه وسیع نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که با اشتراک هیئت راهبری کننده 8 دسته مسابقه برگزار گردید، مسائل مهم و ضروری بررسی شد. پوشیده نیست که جهان معاصر و استفاده مواد دوپینگی تهدید می‌نماید. از این خاطر اولین موضوع پیشنهاد گردیده اعضایان ریاست و مربیان راه‌های پیشگیری استفاده و قطع مواد دوپینگی بود. شرایط مساعد نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج برای انعکاس پوره جریان دومین مسابقه جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد صحبت قرار گرفت. همچنین طبق برنامه دائمی رنگ لباس دسته‌های اشتراک داشته در 3 بازی اول گروهی از جانب مسئولین معین شد. در دایره مسابقه مذکور به نظام و ترتیب درست در رفت برگزاری بازی‌ها، رعایت قاعده‌های فدراسیون فوتبال بین‌المللی، کار درست داوران و ناظران، خدمت رسانی درست طبی و دیگر مسائل ضروری ساحه مورد توجه حاضرین قرار گرفت. در نخستین نشست مطبوعاتی اکثر سوال‌های نمایندگان رسانه‌های خبری را رفت تیاری، اشتراک بازیگران کلوب‌های فوتبال بیرون از مرز تاجیکستان، آمادگی عمومی جسمانی، نتیجه 3 مرحله تیاری و برگزاری بازی‌های رفیقانه تشکیل می‌نمود. سرمربی تیم ملی جمهوری تاجیکستان پولاد قادیروف مقصد شرکت دسته منتخب را در بازی‌های گروهی مسابقه نهایی بیان داشته قید کرد که جمهوری تاجیکستان یگانه برنده مدال طلایی نخستین مسابقه جام دعوت محسوب می‌یابد. موصوف اعلام نمود که در موسم دوم نیز هیئت دسته آماده است که راه مسابقه را تا دور آخرین تعیین نماید. رقابت اولین تیم ملی فوتبال جمهوری تاجیکستان در دایره سبقت اولین گروهی این مسابقات با تیم ملی ترکمنستان صورت گرفت. این بازی هم با مبارزه هر دو دسته خیلی جالب و خاطرمان بود. هرچند که نتیجه مساوی بدون گل خاتمه یافت، اما باز هم جهت‌های فرق کننده و همچنین ملکه فوتبالبازان تاجیک را در این روند قید کردن به مورد است. ورزشگاه مرکزی شهر حیدرآباد جمهوری هندوستان در خود را برای هزارها مخلصانش باز نمود. دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان به گروه ای مسابقه شامل بوده در دایره بازی‌های جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم‌های ترکمنستان، هندوستان و جمهوری اسلامی افغانستان وام می‌خورد. اشتراک اضافه 4 دسته قاره آسیا در دور نهایی مسابقه فوتبالبازان مملکت را وادار می‌نماید
ки дар ҷараёни бозии аввал масъулияти бештар ба дӯш дошта бошанд. ҳамин тариқ даври нахустини бозиҳои гурӯҳи А миёни тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркманистон оғоз шуд. ба ифтихори ширкати дастаи мунтахаби мамлакат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳайдаробод зери парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон суруди миллӣ садо дод. нимаи аввали бозӣ бо ҳуҷумҳои тарафайн анҷом ёфт. бештар имкони кушодани ҳисоби бозӣ аз ҷониби нимҳимоягари дастаи Туркманистон Вячеслав Кренделев ба миён омад, ки дарвозабони тими Тоҷикистон Алишер Тӯйчиев ҳамаи зарбаҳоро баргардонид. Даврон Тухтасонов, Юсуф Рабиев, Ҷомихон Муҳиддинов, Фатулло Фатуллоев дар мубориза бо дастаи ҳариф хеле фаъол буданд. бозии хуби ҳарду даста мушоҳида мешуд, вале нимаи аввал бенатиҷа, мусовӣ 0-0 ҷанбаст гардид. дар қисми дуюми бозӣ футболбозони тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷомихон Муҳиддинов, Даврон Тухтасонов метавонистанд ки ҳисоби аввалин вохӯриро ифтитоҳ намоянд. чандин дафъа то анҷоми вақти асосӣ эшон пайваста дар ҳуҷум буданд, вале мутаассифона на аз ҷониби футболбозони дастаи мунтахаби Туркманистон ва тими миллии кишвар ҳисоб кушода нашуд. ҳамин тариқ бозии аввали гурӯҳи А хотима ёфт, ки ҳарду даста соҳиби як имтиёз гардиданд. бозии дуюмро тими миллии футболи Тоҷикистон дар шаҳри Ҳайдаробод бо соҳибони майдон мунтахаби футболи Ҳиндустон анҷом дод. дар ибтидо бозингарони мо бо ташаббускориҳову бозигузориҳои ҷолибашон тавонистанд ки матонат ва маҳорати хуби футболи тоҷикро нишон диҳанд. бе таваҷҷӯҳ мекунем ибтидо ба зурозмоии ҳарду даста ва баъдан ба андеша ва назарҳои ҷолибе ки худи мутахассисон дар ин бора баён доштанд. баъд аз 2 рӯз даври дуюми бозиҳои гурӯҳии мусобиқаи ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё оғоз шуд. дар доираи мусобиқаи мазкур аввалин вохӯрӣ миёни дастаҳои гурӯҳи А баргузор гардид. пешсафи гурӯҳ дастаи соҳибони майдон баъди пирӯзӣ бар тими мунтахаби ҷумҳурии исломии Афғонистон маҳсуб ёфта, 2 дастаи Осиёи марказӣ Туркманистону Тоҷикистон мутаносибан зинаҳои дуюму сеюмро касб намуданд. акнун баъди ҷанбасти даври аввали мусобиқа зарурате ба миён омад ки мураббиёни тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти интихоби бозингарон ҳаматарафа таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. аз ин хотир дар ҷаласаи мураббиёни дастаи мунтахаби мамлакат масъалаи мазкур баррасӣ гашта ба ҳайати тим тағйирот ворид гардид. аз дақиқаҳои нахустини нимаи аввали бозӣ футболбозони тоҷик ташаббусро ба даст гирифтанд. бозингари ҷавони дастаи мунтахаби мамлакат Даврон Эргашев аз нимаи майдони хеш 3 нафар ҳарифро фиреб дода тӯбро ҷониби Даврон Тухтасонов партофт. Даврон фурсати муносибро моҳирона истифода карда ба Юсуф Рабиев имкон дод ки ҳисоби бозиро кушояд. Adelante.
Adelante. Adelante. Adelante. нимаи дуюмро футболбозони тоҷик бо бароро шурӯъ карданд. барои ба пирӯзӣ анҷом додани даври дуюм тим имкони васеъ ва пурра дошт. воқеан тивоқӣ ва якдигарфаҳмӣ варзишгарони мамлакат ҳар лаҳза мушоҳида мешуд. онҳо ҷаримагоҳи дастаи ҳарифро ҷойи бозии доимии худ қарор доданд. зарбаҳои пайдарпайи Юсуф Рабиёв, Даврон Тухтасонов омодагии дурусти дастаи мунтахабро ба мусобиқаи мазкур муайян мекард. соҳибони майдон дар дақиқаи 73-ум ғайри чашм дошт ҳисоби бозиро баробар намуданд. баъди ин боз масъулияти футболбозони тоҷик бештар гардид, вале бо муваффақият анҷом неёфтани чанд ҳуҷуми ҷавобии даста на танҳо бозингарон балки мураббиёнро низ ба ғазаб овард. дар дидори дуюм низ тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо як имтиёзро насиб гашт. аз ин хотир ҷанбаси бозии дуюм масъалаеро ба миён овард, ки дастаи мунтахаби мамлакат дар вохӯрии охирини бозиҳои гурӯҳӣ тими ҷумҳурии исломии Афғонистонро бо ҳисоби калон шикаст диҳад, вагарна барои ширкат дар бозиҳои ниманиҳоӣ мушкилии зиёд ба вуҷуд меомад. баъди оне ки тими миллии футболи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ду бозӣ дар рақобат муқобили Туркманистон ва дастаи мизбон мунтахаби Ҳиндустон вохӯриро мусовӣ анҷом дод, танҳо аз 6 имтиёз ба тими миллии мо 2 хол насиб гардид. барои ин албатта иштирок дар марҳилаи баъдӣ дар муқобили дастаи Афғонистон моро зарур буд ки таносуби тӯбҳоро мадди аввал гузорем. дар дидори охирини бозиҳои гурӯҳӣ тими миллии мамлакат бо дастаи мунтахаби ҷумҳурии исломии Афғонистон қувву озмуд. иқлими номусоид боронии зиёд ба маҳорати хуби футболбозони тоҷик монеъ гашт. дар бозии ҳаталаб ки тақдири тими кишварро ба вохӯрии муҳиме дар пеши суда муайян мекард, бо тавсияи сармураббӣ ва мураббиёни тими кишвар аксари футболбозони ботаҷриба ба майдон баромаданд. дар нимаи аввали қуввуозмоӣ дастаи мунтахаби ҷумҳурӣ пурра ташаббусро соҳиб гашта, дар оғоз Юсуф Рабиёв ва сипас Даврон Тухтасонов мақсади хешро амалӣ намуданд. то анҷоми қисми якуми бозӣ ҳуҷумкунандаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон Юсуф Рабиёв маротибаи дуюм тӯбро вориди дарвозаи Амири Шамсиддин намуд ва бо ҳисоби 3-0 нимаи аввали вохӯрӣ хотима ёфт. Adelante. азбаски натиҷаи вохӯрии сеюм иштироки дастаҳоро дар даври ниманиҳоии мусобиқа муайян месохт, аз ин хотир бозии дастаи Ҳиндустону Туркманистон низ тибқи нақша дар як вақт дар варзишгоҳи дигар оғоз гашт. натиҷаи вохӯрии мазкур барои тими миллӣ аҳамияти махсус дошт, чунки дар сурати бохти яке аз ин дастаҳо иштироки дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозиҳои ниманиҳоии мусобиқа таъмин мегашт. маҳз ҳамин масъулиятро ҳамаи варзишгарони тоҷик ба дӯш гирифта дар нимаи дуюми қуввуозмоӣ низ фаъол буданд. бо ронии пуршиддат тими мамлакатро то анҷоми бозии охирин ҳамроҳӣ мекард. аз ҷониби футболбозони кишвари ҳамҷавор ҳам имкони тағйир додани ҳисоби вохӯрӣ ба миён омад ва таҷрибаи малакаи хуби дарвозабон Алишер Туйчиев ҳадафи эшонро барбод дод. ниҳоят Юсуф Рабиёв дар ин бозӣ голи сеюми худро вориди дарвозаи дастаи ҳариф намуда ба тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳисоби калони 4-0 пирӯзӣ овард.
ҳамин тариқ футболбозони тоҷик аз 3 бозӣ 5 имтиёзро насиб гашта дар гурӯҳи А ҳамроҳи тими миллии Ҳиндустон ба вохӯрии ниманиҳоии мусобиқаи ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё роҳхат гирифтанд. мо бисёр хушҳол шудем ки бародарои ҳамзабони мо ҳамватани мо кишвари Тоҷикистон дар даври дуввуми мусобиқот роҳ ёфтанд. ин барои мо ҷои ифтихор аст. футбол бурд бохт дорад, аммо ин ки мо ифтихор ба ин мекунем ки бародарои тоҷики мо ба сатҳи болотар суъуд карданд, боло рафтанд, мусобиқа битанд, ифтихорш барои мо аст. рости воқеан футбол Тоҷикистон футболи бисёр нағз ҳастанд, футболи хубе анҷом доданд ва ҳамчунон бачаҳои мо бачаҳои ҷавон ниёш кам таҷриба ҳастанд, иншоалло дар оинда хубтар мешаванд. барои ширкат дар марҳилаи ниманиҳоӣ албатта ана ҳамон заминаҳои мусоид ва рақобатҳои ҷолиби натиҷабахш боз ҳам барои мо имконияти беҳтар фароҳам овард ки ба бозиҳои ниманиҳоӣ роҳ ёбем. то ин муддат боз ҳам мунтахаби Ҳиндустон баъди оне ки Мянмарро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод, рақиби баъдии мунтахаби Тоҷикистон хоҳад шуд. аз ин нуқтаи назар дар мубориза бо тими Кореяи Шимолӣ шогирдони Пуллод Қодиров тамоми қувваву нерӯи худро сарф карданд. агар мо ба рафти бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, воқеан ҳам месазад ки ба шермардони тоҷик аҳсан гӯем, чунки бориши зиёди борон ва номусоидии майдони футбол воқеан ҳам як ҳолати ногуворо мемонад. биёд беҳтараш бо ҳам тамошо мекунем. чун бозиҳои қаблӣ боронӣ зиёд аз оғоз то анҷоми вохӯрӣ ҷуфти дуюми даври ниманиҳоии мусобиқаи ҷоми даъватро ҳамроҳӣ мекард. ҳайати пурраи дастаро дар бозии ниманиҳоӣ низ футболбозони ботаҷрибаи мамлакат ташкил менамуд. тими Карин халқи демократики то ин муддат дар гурӯҳи худ ягон имтиёзро аз даст надода буд, бо боварии том дар бозии ниманиҳоӣ низ аз тамоми омилҳои зарурии музаффарият истифода мебурд. футболбозони тоҷик бошанд, чун бозиҳои интихобии ҷоми даъват аз номусоидии иқлим ба тақдири худ тан дода, дар ҳамдастӣ бо кӯмаки якдигар хати дифои дастаи ҳарифро зуд убур мекарданд. ва ниҳоят самараи меҳнати футболбозони Тоҷикистон дар дақиқаи 38-ум ҳосил ба бор овард. баъди афтидани ҳуҷумкунандаи тими миллӣ Даврон Тухтасунов дар нимаи рости дастаи Кореяи халқи демократӣ, довари ҷопонӣ ҷониби дастаи ҳариф зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. ин амалро Наим Носиров анҷом дод ва дар ҷаримагоҳ Ҷомихон Муҳиддинов бо сараш тӯбро вориди дарвозаи тими намуд. Adelante. Adelante. ¡Déjame! Adelante. ¡Déjame! Adelante. ¡Déjame! дар нимаи дуюми бозӣ низ барои футболбозони ҳарду даста имкони мувофиқи голзанӣ ба миён омада бошад ҳам, вале то анҷом натиҷаи бозӣ бетағйир монд.
бо ҳисоби 1-0 тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон пирӯзиро дар мусобиқаи мазкур соҳиб шуд. акнун ду ғолиби гурӯҳи аи мусобиқа дастаҳои якачини ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ҳиндустон дар даври ниҳоӣ барои медали тилло ва ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё қувва меёфтанд. ҳамчунин дастаҳои мағлуби бозиҳои ниманиҳоӣ дар доираи мусобиқаи мазкур барои ба даст овардани медали биринҷӣ вохӯрӣ баргузор менамоянд. дар дақиқаҳои охирини дидор ба ду бозингари дастаи Кореяи Халқи Демократӣ барои дашному суханони қабеҳ ва амали ношоиста корди сурх нишон дода шуд. ин амри довари марказ қаҳру ғазаби тими ҳарифро зиёд намуд. онҳо ҳангоми вохӯрии охир беэътиноӣ зоҳир карда ҳатто ассалом худрӣ карданд. варзиш худ кафили сулҳ аст. ин омили бардамӣ ифодагари эҳтиром ва садоқату дӯстии тамоми мардуми сайёра мебошад. даврон тухтасонов низ ҳурмати ҳарифро сарфи назар карда аз ғуруру хурсандии зиёди ғалабаи дастаи мунтахаб ба қавле сари нимҳимоягари дастаи Кореяи Халқи Демократӣ Юнг Йонг Илро сила намуд ва ин боиси низо ва хархашаи ҳар ду тим гардид. вале пирӯзии охирини тими миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи мусобиқаи ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё барои футболи тоҷик дастоварди шоистаи сол ба ҳисоб меравад. музаффарияти тими миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар бозии нимниҳоӣ бори дигар омодагии дурусти дастаро муайян намуд. Молодец, ребята, Джоми очень. Таджикистан финал. Big ball! ғалабаи тими миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар бозии ниманиҳоӣ ифодаи кори пурсамари федератсияи футболи ҷумҳурӣ ва машқҳои ҳамешагии таълими варзишӣ буд. ҳайати тими миллии кишвар тибқи барномаи кумитаи тадорукоти мусобиқот ҳангоми танаффус қабл аз бозии ниҳоӣ аз ҷойҳои таърихии шаҳри ҳайдаробод дида намуд. таъриху тамаддун фарҳанги бою ғании ҷумҳурии ҳиндустонро ҳанӯз 600 сол муқаддам қомат афрохтани бинои боҳашамати чорманора ифода менамуд. арзишҳои бузурги миллӣ дар ин кишвар эътироф гардида мардум аз санъати баланди меъморию кандакории кишвари кӯҳандиёри ҳиндустон ифтихор доранд. дар шаҳр беш аз 7 миллион нафар аҳолӣ зиндагӣ карда беш аз 30% онро мусалмонон ташкил менамоянд. ин дидор ва натиҷаи ин рақобат барои тими мунтахаби тоҷикистон ҳам воқеан таърихӣ буд, чунки дар бозии ниманиҳоӣ бори аввал мо дастаи Кореяи Шимолиро шикаст додем ва бо ин мушкилоте ки мо чун тамошо кардем, шогирдони Пуллот Қодиров ба марҳилаи ниҳоии ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё роҳ ёфтанд. аз ин пеш танҳо тими миллии футболи Тоҷикистон соли 2006 дар Бангладеш ба гирифтани аввалин ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё шарафёб гардида буд ва баъди ин аллакай ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтани тими миллии Тоҷикистон дубора тақвияти ҳунари футболбозони тоҷикро дар ҳамин мусобиқоти Ҳиндустон собит кард. ҳангоми танаффус боронии зиёд моро дар макони баргузории бозиҳои ниҳоии ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё ҳамроҳ буд.
робот аз таъсири боронии беш корношоям гардида доир намудани бозии ниҳоӣ ғайриимкон буд. аз ин рӯ кумитаи тадорукот зарур донист ки ғолибони мусобиқаи мазкурро дар пойтахти ҷумҳурии ҳиндустон муайян намояд. баъд аз 3 рӯзи анҷоми бозии ниманиҳоӣ 4 дастаи иштирокчии даври охирини мусобиқа тимҳои тоҷикистону ҳиндустон, миянмар ва кореяи халқи демократӣ роҳи шаҳри деҳлиро Готовимся, ребята. Майки. Это как? Раджава Бераш готовься. Хакимов Нумон. дар оғоз мо натиҷаи шоистаи дастаҳои мунтахаби ҷумҳуриҳои тоҷикистону ҳиндустонро дар бозии ниманиҳои бори дигар ёдрас шудем. тими ҳиндустон дар рақобат бо дастаи миянмар бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд. ҳуҷумкунандаи даста Чатри Сунил ва мухлисони миллиард нафараи соҳибони майдон нишоту шодӣ овард. тими футболи ҷумҳурии тоҷикистон баъди ҷасорату чолокии Ҷомихон Муҳиддинов дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Кореяи халқи демократӣ саҳифаи дигареро дар таърихи футболи тоҷик боз кард. ҳар ду дастаи иштирокчии даври ниҳоии мусобиқа бо як натиҷа ба макони баргузории охирин дидори мусобиқа ба пойтахти ҷумҳурии Ҳиндустон шаҳри деҳлӣ омаданд. ба ифтихори иштироки дастаҳо суруди миллии ҳар ду кишвар ҷумҳуриҳои тоҷикистону ҳиндустон садо дод. аз оғози мусобиқа 15 дастаи рӯбарушди футболи минтақаи осиё дар бозиҳои интихобӣ иштирок дошт. ҷанбаси марҳилаи аввали мусобиқа ғолиби якуми 4 гурӯҳро ба даври ниҳоии дуюмин мусобиқаи ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё овард. инҳо дастаҳои мунтахаби ҷумҳуриҳои тоҷикистон, афғонистон, непал ва шри-ланка мебошанд. барои рушд ва дар сатҳи баланд доир гардидани вохӯриҳо кумитаи тадорукот лозим донист ки 4 дастаи нисбатан беҳтари қораи осиёро ба бозиҳои ниҳоии мусобиқа ҳамроҳ намояд. пешниҳоди конфедератсияи футболи осиё дар ҷараёни вохӯриҳо низ самараи дилхоҳ ба бор овард. ба номусоидии иқлим ва боронии пуршиддати ҳамарӯза нигоҳ накарда бозиҳои гурӯҳӣ ва ниманиҳоӣ дар сатҳи баланд ҷамъбаст гардиданд. аз дастаҳои бори аввал даъват шуда танҳо тими ҳиндустон тавонист ки роҳи мусобиқаро то анҷом идома диҳад. тимҳои туркманистон, миянмар ва кореяи халқи демократӣ баъди бохти бозиҳои гурӯҳӣ ва даври ниманиҳоӣ ҳуқуқи иштироки марҳилаи охиринро аз даст доданд.
оғози бозӣ барои ҳар ду дастае ки аллакай аз маҳорати якдигар ошноӣ доштанд бемушкилӣ сипарӣ гашт ва оғози музаффарияти соҳибони майдон аз иҷрои зарбаи кунҷӣ ба миён омад. нимҳимоягар Рене ди Синх аз канори чапи майдон зарба зад ва тӯб аввал ба тири дарвоза ва сипас ба сутуни дарвоза бархӯрд. ҳимоягари тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Наим Носиров тӯбро зада аз ҷаримагоҳ берун кард. Диюс Стивен аз фурсати муносиб истифода карда тӯбро якбора ба ҷаримагоҳи тими Тоҷикистон ҳаво дод. зарбаи бо сарзадаи Прадеп Папагинро дарвозабон Алишер баргардонид ва сипас чатри Сунил мақсадашро амалӣ сохт. дар оғоз ёвари довар голро инкор намуд. сипас машварати чатри Сунил ва довари асосӣ Валентин Каваленка бо ёрдамчии канори рост ба хулосаи даркорӣ омаданд. ба маркази майдон ишора кардани Валентин Каваленка хотири ҳайати даста ва мураббиёну масъулинро озурда кард. Прадип Папаган ва чатри Сунил дар ҳақиқат пеш аз ҳимоягарон ҷои худро ишғол намуданд. инро низ ёвари довари канори рост бо бардоштани байрақчаи худ тасдиқ кард ва баъди чанд лаҳза фикрашро дигар намуд. баъди 8 дақиқа капитани даста Анвар Нурқулов аз масофаи хеле дур зарба ба сӯи дарвозаи Субрата зад, вале тӯб ба кунҷи сутуни рости дарвоза бархӯрд. ин беҳтарин имконият буд барои баробар намудани ҳисоби бозӣ, вале ин дафъа бахти футболбозони тоҷик низ омад накард. Найк Самир баъди кӯмаки Диюс Севин мушоҳида кард ки бихутия Бачанг барои идома додани ҳуҷуми навбатии тим омода аст. Мавсуф беист ҷониби дарвозаи Алишер Туйчиев зарба зад ва тавонист ки бори дигар мухлисони зиёди дастаи Ҳиндустонро аз ҷой бархезонад. 2-0 натиҷаи хуб буд барои дастае ки дар бозии гурӯҳӣ аз тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳазар дошт. мушоҳида мешуд ки дар як фурсати кӯтоҳи танаффус коршиносону мураббиёни дастаи ҳариф рафти бозии дастаи Тоҷикистонро пурра омӯхтаанд. нишонзани беҳтарини тими ҳариф чатри Сунил дар дақиқаи 23 боз ба ҳимоягарону дарвозабони дастаи мунтахаб мушкилӣ пеш овард. футболбозони тоҷик маҷбур шуданд ки бозиро аз маркази майдон шурӯъ намоянд. сипас баъди нишон додани корди зард ба нимҳимоягари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Фатҳулло Фатҳуллоев ӯ масъулияти зиёд ба дӯш гирифта бо кӯмаки Наим Носиров дарвозабони тими Ҳиндустон Субратаро маҷбур сохт ки тӯбро аз тӯри дарвозааш гирад. ҳамин тариқ нимаи аввали бозӣ 3-1 ҷамъбаст шуд. And this is 3-1 and this is a lovely goal by Fatkulo, taken on the volley, and they've shown what they are capable of. Tajikistan, the holders strike back. So it's been really a very entertaining first half. 4 goals in the first half. It certainly is an open game, and Fatkulo, the man who's just picked up a yellow card, has actually put a slight smile on Pulot Kotirov's face with this fantastic strike. Look at the way he turned that ball round Gibraltar ball. The power and turn on it was fabulous. Initially that ball, of course, chested down to him by Nasirov, the defender, and a fabulous finish. Great technique there. So Fatkulo. интизор будем ки дар нимаи дуюми бозии тавсияи мураббиён ба рафти бозии охирин таъсири нег мерасонад. ҳамоҳангӣ ва якдилии даста эҳсос мешуд, вале барои мо муҳим аз ҳама гол буд. афсӯс ки дар 45 ва 4 дақиқаи вақти иловагӣ амали дуруст анҷом дода нашуд. ҷомихон Муҳиддинов, Нумон Ҳакимов, Анвар Нурқулов, Самад Шозуҳуров ва Юсуф Рабиёв дар оғозу анҷоми комбинатсияи хуби даста саҳм мегузоштанд. аз меҳнати пайвастаи эшон эҳсос мешуд ки онҳо ба арзишҳои бузурги миллӣ ба рафрохтани парчами давлатии ҷумҳурӣ эҳтироми хоса доранд. ивази 3 бозингар дар нимаи дуюми вохӯрӣ низ ягон дигаргониро ба миён наовард. агар ба кори дурусти мураббиён ва бозии хуби футболбозон мушоҳида кунем, танҳо як чиз пеши назар меояд. садои як даст ношунавост. шароити мусоид, имкони хуби тамрин, дастгирии кумитаҳои марбут ба ин соҳа, таваҷҷӯҳ, ҳавасмандӣ, ҷалбу даъвати беҳтаринҳо, маслиҳату машварати коршиносону
بلند اختصاص و صاحب تجربه می تواند شهرت فوتبال تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نماید. بعد صدای هشدار داور جام دومین مسابقه دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا از دست رفت. با در نظر داشت ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا سه دسته غالب مسابقه به انجام رسیده در دور نهایی مسابقه من بعده که سال 2010 برگزار می شود اشتراک می‌کنند. دسته تمام قوا و درمان خود را برای به دست آوردن جام دعوت کنفدراسیون حرکت کرد و فکر میکنم که دسته بازی فقط در فینال با ما کمتر ناکامی میسر شد و فکر میکنم در دوام این مسابقات ما حرکت کردیم، بازی خوب نشان دادیم. خب نبودن دوران توپ در خط پیش مشاهده میشد و در این باره شما چی میگید؟ البته شما درست خط کردید. نبودن دوران توختسون بسیار مشاهده و کماندا تاثیر میرسوند و این در رفتی بازی هم معلومه که دوران توختسون در کماندا باز نمیرسه. در بازی نیم نهایی شما پیروز شدید و در بازی های گروهی با دسته هندوستان فوز بودید. بازی مساوی انجام یافت و فرقیت این بازی از اون در چی میبینید شما اینو؟ بازی که ما با دسته هندوستان در دوره گروهی انجام میدیم، این بازی دوری بود و این بازی که امروز ما انجام دادیم بازی فینال میباشد و خیلی خیر کردیم. شوق و رغبت بازیگران دسته هندوستان نسبت به بازیگری ما زیادتر و آنها امروز بربری ها موثرشان گشت. ما حرکت میکنیم که در بازی های آینده نسبت به دسته، نسبت به بازیگران باز اون خلاصایی که اون کمبودی که در دسته ما معلوم کردیم و دستیاب کردیم در این با این کمبودی ها نظر کنیم، بازی دسته رو پرقوت‌تر کنیم. رواج و پیشرفت علم معاصر ورزش تقاضا می‌نماید که در دایره مسابقه‌های منبعه باشکوه کمبودی‌های موجوده برطرف کرده شوند. طلب زمان است که ما به تمرین‌های جدید کشورهای مترقی فوتبال رو آوریم، وگرنه برای اشتراک دسته‌های منتخب مملکت در بازی‌های بانفوذ بین‌الخلقی مشکل‌های زیاد به میان می‌آید. باشد که در زمینه همکاری‌های زیچ کمیته‌های مربوط به ساحه مذکور کمبودی‌ها سری وقت برطرف گردند. بعد آنی که ما در این دیدار در دهلی شکست خوردیم، البته هیئت دسته، ستاد مربیان و برخی از رهبران دیگر تیم‌های منتخب گروه ما نیز به آن نظر بودند که مطلب نهایی صاحبان میدان عملی گردید. بوکی نیست، البته برای ما این هم یک تجربه غنی شد، این هم یک صحیفه های جالبی بود که ما با هم تماشا کردیم و بار دیگر هم از همان قدم قوی و از هیئت مکملی که الان قسمی از آن فوتبال بازان به حیث مربی فعالیت میکنند یک لحظه دیگر هم یادآور شدیم. در برنامه بعدی تاریخ البته باز ما صحیفه های جالبی تاریخ ورزش مملکت را با منظور شما میکنیم. برای توجهتان تشکر.